Kurumjari ISTV News Ming Tabir Punongpu Taramnok Jering Simaru Pausing Rahul Gandhi Imphal Lakadoriba Kongse Kitamaksem Sabalus Lagle Imphal College Manakta Bom Pokabi the Senabini Haiba Ama combined team na Fare Bom Sufangle Masung Safaba Arambam Bobby Mr. World Contest Kezi Muramanga Counta Gold Medal Laureate Housing Mapunga Pau. Thasi Tara the Imphal Lakadorba AICC General Secretary Rahul Gandhi Kongser Kidamaksem Sabalus Lakle, Hidam Sigamari Lena Congress Power and Pangto Kiba Pau game from Amada, MPCC President Sueriba, Deputy Chief Minister Gagam, the Fungo Kibada, Numidasi Ayupung Taramatuita Matamda, Rahul Gandhi, Imphal Airport Tungragani, Mapamdurgi Hapta Kanzibung Fawa, Gari the Laglaga, local body elected members singi self-governance amasung UPA gi flagship program taratuki matang da pangtok state level convention hogdokani Tharomasi General Secretary in charge Falario su sarugyagani convention hogdoklaba matung da youth congress amasung NSUI gi musing asung hak unamgi thorom silangli naha oribal singmasina lakadrubasida state asigi isu kaya pukhatuna khangani maki khongset asibu miyamna taramna opibu loinana lanai loop amadi miyamna ban blockade na singba tawidana ba gaikhangam apel tawri Nuna sida gaya gaya talk to nama ban blockade na bidana ba masi mala pasi pun kini ni kena ya pun mana sebagai opini bidana convention nasi pan bidana ba ayo ya apa apel tu jadi malam ni pun kami Rahul ji future prime minister ni hari ini aku ke awal apa macam su aku orang chief minister ni ayah gaun saya side lagi tapi side lagi apa yang so mating pang bidana ba ada mengon man mating pang yang buat si agak buat yang mulai bidana kerja dalam bidang ini mana betul yang kami future prime minister ni hari ini mana betul ma ini dana kopi dana untuk dibahas sih segi ada punama section pun punya organi kali Haukiban November Tarani Togi Midang Waram Pumanga Makaram Tamatamda Tidim Road Imphal College Gimanak Taleba boarding worksuma pada sakti level bom pokai ki betok dok chena bani haiba miwema Imphal West Commando madi Taranipal Subasik ki apun bakang bom na far pengam kre hiramas ki matang dengan si Imphal West Commando complex ta paumisu na ba mada far miwe amadi IED bom paumisu mang ukre paugim fumada studio Imphal West ki DSP Dr. S Ibomcha Imphal West studio gi OC John Taranipal Subasiki officer amadi atay police ki makokthongba officer sing susuryaki DSP Ibom Chana Fongdoropada combined team asina akanaw paw mafamding asi chawrang nungthilpung ani makhairom tamatamda changangai de leba Comet School manakta thiumgi tabak chathabada aina thingkhraba lalo luf pripaki member maphak pangamki farmio edudi ningtawzum chawba alias wangu chawba chai 93 apokule khiraba angauba leimaram akhale kai digini Farba Chawda Wang Pahong Chatabada Lemra Mamang Lekai Leba Moirang Tem Ibo Yai Makawa Mio Amagiyumda ID Boom Lere Kamudim from Madu the Sansinatu Mukitabak Chatabada Polom Kaya Far Pungam Ki Pagala Polom Singadudi ID Boom Mama battery set ani electronic transistor ani mobile phone amadi driving license sauri Mark Pripaki Layakpam Dines alias Aingba alias Saki Apopo Inausa Texam Kunodigi Mio Amagi Makada Lubasigi Boom Amadi Kulai Putup Sintawa Mio ni Kasi Pagaleba Boom Su no manini as Gimanunda Tidim Rota plan Togduna security force that attack Tonabo Honor Haibu Su Kangamle Haiki Chise Pung Ani Makayang Tar Peswaida Pripaki Kedar Kra Koi Sangangai Chekon Airport area Swaida Makoi Koza Satana Koi bomb plan Tonaba Aduga prejudicial activities in Tonabi the Maktama Koza Satan later have a pow Pangudagi Koi Akin Siki Kambu Aduga Koi Imphal West Commando Plapunjala Kanda Koi combined team Mamna Koi Makam Jida Koi search Todana Koi Kochi Dana Lava Matang Jida Koi Comet School Manak Swidagi Akoina Nupam Kaksing Nabadi locally Nupadi Mindi in Togum Sawasing son of Let El Angobasing Lamram Maya Lekai Ibasini Marxe Akoina local Matunda Maunda Koina Mazi Nang Kari Kamai Toba Haidana Koina just preliminary examination Tawama Tamjida Man Haidore Aishi Pripaki Aningba Kova Amagi Makada Aningba Elias Dines Kowang Kaki Makada Mak Tabuk Tawani Aduga Maki Tabuksina ID Duga Kuzukulai
transport tokthok toksin mafam dagi mafam da puthok pusin tawba aduga plan tawba bom pokai na beng da plan tawba sum mini haidana man haire Hauzik tongan ba furup ani na Manipur gi map asida masa gi lam yasilak pasina majority community oriba maitai sing mut pa yawa film lakpana firep kaya lawna ba international maitai forum na thabak pai kale hairi ngasi Manipur press club ta pangthok ki ba pawgi mi phum amada RK Rajendra na wafumasi phongdok poloi na pawgi phum asida RK Gopal sna amade te maru ba forum gi kya su sru yaki RK Rajendra na makhata na Manipur gi map ta kuki sing na makoi gi lam ni haina map yasilak pasi Oibe yaroi dabani Nagaland natragata state amata community amata na map hekta yak payabanate Manamakata na Manipur ning tau palingai matam dagi lerpa map sing su putoki Kuki singna reserve forest areas singna Kundarga forest village hajin ba amadi sulai leram daba sada hills se migi matang da su mangna tamki asingu mayam asina mar morega maitei singi identity manglak pa yabana aseng ma ama khangan ma mathau tare haina su phongdoki Kuki singa se akoi isagi iram leitri bawba India gi manung da khangde Mapar da khangde Myanmar da khangde Manipur da khangde hek leitri bawda akoi se peace oiroi aduna akoi gi lamba ma homeland ma soidana leigadabani masi itihas na hana yar bak taune yektra pigrabani aduna Manipur da koina kuiraba kano BC gi mamang da gi dalle ra podone ira ikalle aduga 1972 da mokoi da pi ne na asa khara pi na moina tarika so da hai gi ba pi gi ba from time immemorable kan 1972 what is that immemorable 1972 ana sigumba yamna nungai sabab mayam sada maitai na haron gi yamna power adana masi mokoi na talai ba se mokoi gi lam demand ta kuna te demanding for civil war haina akoi hainingi Kairang ahalu laring mam laikai amadi laifum khunogi labu kanaram ngasi lamdam miyang gi oibon phum pangtok tuna wari kya lokre local area protection and preservation committee kairang thokpo cherol amada haiba lamsing asi lariba labuk sing kanana bangasi mifam yana kre lamsing asi record ti doktuna labuk kanba haiba wafum su wari one lokhi loinana simesa okram ebo bina chahi khri mamang da labuk kanngani haiba wafum phongdok khraga ngasi phawo tabuk oina pangtorak tabada pendabasu phongdokli mamang thagi tang kunthra da langol da Halambi Loremam Ombi Memchobi Mapuroba Nalbi How Marak Loremam Lekagi Misi Adubu Yaning the Fung Doctor Sisu Jangangai Bazar Wakan from Chachakre Wakan from Aduda Memchobi Mihat Yaning de Atuboda Mihat Putu Nupi Mayakuchano crime lepu Nupi Sumikai Kumno Maraleba Miomatic Sabadan DPU having a sumba play cars in Sinaki Saruyaki Yamanamak Numit Taruni Taretni Mayum the Lakta Forward Nupa Mayumna Tikidaba si pende misi sitting in ngai oi maki mapur bana hat po igini thaje hamni sumo phung kaya phungdrokhi mahak tang kulum doida mafam sida hangbalai garang degi ai nasi do hakke na chirakpani ma kadai de lai habasi pominari ba masimana muda hairabani na lai hidraba nupi dugi magi mapur oi baduna haiba mi hat sidaida namna sem saraga yam chauna chobo daita lauraga pre plan toraga hatpani habasi nupi me mai kai degi thamningni atuba matam da mi hat pasing ku thok da sarkara chobo mateng pangbiyu aduga magi mathong ngam pang thok da koi lai mana amadang ka ya bagi daita du superior habasi e media gi kuthang da amadi sarkar mai kai da ai choba ai kana ma hajin Haukiba tang mangagi numidang waramda lamding kuno leba sarangthem rasmani hariba chai yankairom helba mi amana chahi mapol khakta ngari bi nupi macha amabu ijat mahana bo honar mi haibagi maral miyamna horktuna rasmani gi dukan amata thol khre Maha Mapunji Chupale Kai gi tanto pur loine na ba ki mumunu gi deba karma amadi thogdok wathokta changda haina su lekai na warab lawre hairi Young Women Health Organization na restaurant sing chathaba drive aing mating lorga chathargini haina organization asigi legal advisor su oriba prosecution director NG Tes Kumar na phongdokre ngasi organization asi office ta pangthopa pawgi phumum da wafum asi Tes Kumar na phongdokhibani pawmi su nakiba duda hanagi Manipur State Commission for Women gi chairperson Dr. Jamini amadi organization gi thaupu sing su saruyaki bi Dr. Jamini na sangsana sin anupi sing yaifana bathabak torom sing paikalibasi puning thaugat ingai ni haiki NG Tes Kumar na Imphal amadi masi akobil dariba restaurant sing da aini yada bathabak ya chatharibasi mayung nana ba logi mating logduna pandam ahum da drive chathagani restaurant mapusing mathakda su aing gi oiba thabak thoram sing paikakani haiki mami samdaba society mo wore ya ba gi kannana bu gi dabaka lokhal leba thabak thorum kya ga man ga
इम्फाल अमदी मसी अकोइद लेबा रेस्टोरेंट सिंदा नुपा नुपी ओइबी सिंना समाज यादबा आइन नसु यादबा थबक थरम कया तौरिबसी मतौ करमना थिंगदगे हाइबगी वाखललोन द पांगथोक पंगसिगी प्रेस कॉन्फ्रेंस याइना यंग वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लीगल एडवाइजर हाइब तारे अमोइनाइना मसी लौथोक चरी मददी मतुम तारपददी रेस्टोरेंट ड्राइव चप्पा मतंदा पांडम अहुम खक्त पेज तौरगदी National Day for the Mentally Retarded की थोरंग से पैलेस कंपाउंड लेबा लमयान बसंगले न पांगथोक्रे District Project Office सर्व शिक्षा अभियान इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से पांगथोक्किबा थोरंग से इम्फाल वेस्ट की डीसी के राधा कुमार सर्व शिक्षा अभियान की एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोगेंद्रो याउना मियो क्याना सरुयाकी वांगांग खिबसिंग फोंदोक नखिबदा सर्व शिक्षा अभियान की मखादा पर्सन विद डिसेबिलिटी ओरबसिंग सरकार की माइकेदी लखुरबिया बतबक लौखले मखाताना सुलखिगनी हाई वाफम सिंह थमकी थौरंग की सिगेस होइकिबा डीसी राधा कुमार ना पर्सन विद डिसेबिलिटी सिंगी खुदोंग चानबगिदमक्ता ऑफिस सिंगदा मखोई की चंथोक चंगन तौनबा तोंगान मोंगदा सेमी बतंगाई फदे अमेरिका ने चिंगबा लेबाक सिंगददी मखोई की ओइबा चनना बलबी फाव तोंगान मोंग सेम बाहुनख्रे हाइकी physical and emotional aspect to like giba and ahum si equilibrium si lakpang ngamdaba ada sometimes kind of the physical development ni leraga mental development si kitang erase to bulais and mentally retarded kai ba wahi si outdated or na ngasai gi khoi case of honor yam experience ni intellectual disability kaina hajam positive poi ba wahi na high na order is थासी मंगादा जिरी दिलेबा असम राइफल्स ना प्रीपाक प्रोगी ओवरग्राउंड नि हाइना सेल ओइन लुपा लाख अनि लिसिंग नि फुनिपाल कोनर फारे हाइबा पोरमपाट वांखै लापम लेकाय दिगी बसस्पति मयूम बोबी शर्मा पोपा प्रियो कुमार अमदी फौदल मय लेकाय दिगी एमडी फिरोज अली अपोपा नजीब अली हाइबा निमा प्रीपाक प्रो अमदी मसी लानमी संगलु रेड आर्मी ग मरी लेने दे हाइना प्रीपाक प्रोगी सीनियर पब्लिसिटी ऑफिसर बोबी मंगांगना फोंदोरक्ली इंडियन सिक्योरिटी फोर्स स्टेट सिक्योरिटी फोर्स की हैनबी चेक तब पैसा हेक यावनबदी फाब नत्रगा हाटप नत्रगना लालोब ओंथोपी हैनबी हंदकी अहानब नती अंड्रोगी आजाद हाई स्कूल ग्राउंड मिनिस्टर एमडी नासिर एमएलए श्याम कुमार डायरेक्टर सामू कबू यावना लौमी क्या मरुमरांग येंथोक्रे थौरम एमएलए श्याम कुमार लौमी थवाई यावबदी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गाइदबसु निंगथम लौरोक निंगथिना पुथोप याय लेबाकिदमक पाइखलकपा चौखट थौरांगसिंगदा सरकार पाइबा अमसुंग पाइदबा थीदना सरुक यागनी हाइकी अमरोम द चिंजाक तो मिपाल तांगदबा हाइबा वाखलोंदा चनुरा लमसिंगलेन कंगलै पाक सेल केना लौमी सिंगदा निंगथम मरुमरांग येंथोपकी थबक मखा चथरपोइना ngasi इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कुसमनतुना मयांग इम्फाल केंद्रिंग मनुंग चनबा सामुसंग बिट्रा उरोक खोंगी लौपरी तेरे किलोमी सिंगदा मरुमरांग सिंग येंथोक्रे थरम असिगिदमक सेंजम चिरांग अमदी लमदेंग दसु पांगथोके हाइरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंदना फंगनुंग अवांग लेकाय दसु मरुमरांग येंथोपकी थरम पांगथोके थरम असिदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नासिर खुराई केंद्र के एमएलए डॉक्टर एनजी बिजोय एग्रीकल्चर डायरेक्टर सामू कबुई अमदी डिपार्टमेंट असि डायरेक्टर सोयल केमिस्ट पीएस राजेंद्र सु सरुयाकी थरंग मरि लेना एमएलए बिजोयना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सि याम मरु डिपार्टमेंट अमनी डिपार्टमेंट असि ngasi यथोलि मरुमरांग सिंग लोमी सिंगना हार हापतना पोथोक पुथोपियु हाइना अपील तौकी मिनिस्टर नासिरना मिनिस्टर सिंग मतम मतंग ओइने लेबिनी मखोइदी तोखिबसाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दी तुंग कोइने लेहोगनी महान मिनिस्टर ओरिंगे मतमदा तुंग कोइबा एग्रीकल्चर पॉलिसी अमा सेंगमने हाइकी जिरीबामदा पोस्टिंग ताबा रमसागी ओजा सिंह था तरामाथोई तोलो पीदबदे अवाब तारे हाइना पेंदब फोंदोरक्ली अतै मफम सिंगदा रमसागी ओजा सिंह तोलो फंगनखरगा जिरीबामगी तोलो पीबीदबसी मरी लेनबसिंग अथुबदा मियेंग चांगलक्त्रबदी तुमिना लेथोकलोय लोइनाना हिरमस मतंगदा मिफम मफमदुना कुपना खनखरे हाइदि Maitei Council More amasung Cultural Research Academy More na sinduna Manipur Government ki Department of Art and Culture khusam natuna Manipuri Natya Sankirtan gi matang da mangani go workshop ama ngasidi kondong laire mi dokre workshop dokpi thomda Forum for Laboratory Theatre of Manipur gi President Dr. Lokendra Arambam Art and Culture gi Joint Director S Baigamadi A Sitesor Sharma su saruyaki Maitei sing not amadi culture mukidana ba pandam da workshop asi pangthokpani ha wafum saruya kibasingna phongdoki thawanga mari lenana thadau kuki amadi jawgi jago isai singsu pangthoki MD Manir Khan bu MPCC member oina khalakpada taram opagi thorum amang asi kerau block congress committee ni sinno kerau makting awang lekai da pangthokre thorum du da congress worker kya so saruya ki International Human Rights Day na lakpada tungan do lu kya na chirol thorakli Human Rights Initiative na thorpo chirol amada Manipur si
rule later state amore kanagomoi natraga group amana masamasagi apamada tawning mata tawgi chanabi lere human right commission su english ngani taradagi mathau tawduna lakli masina victim kaya amagi awawa tahale hairi maramaduna wathok leiba mongda kumon palasi pangthokpa phagani hairi amaromda aina thingkraba lalolu Maoist Communist Party of Manipurna Thorpo Cherol Amada Thasigi Tarada Malem Sinmatuna International Human Rights Day Palan Thorum Malem Sinmatuna Pangto Kodri Adu Manipur Dadi Ngasi Sumia Hongkong Naboletri Lubasigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen Machina Thorpo Cherol da Malem Thakta Otpi Nabi Mayukta Sangsilapagi Yahu Kumang South Silakli Larva Miam Yahu Tamnatana Saho Mapung Paragli Cheraksida Maoisingi Yahu Malem Lebakia the Sandrokli India Su Mizoram Amasung Assam da Hantagrabasu Ate State Singda Maoist Kilalo Makachatari Palan Toromasi Manipurasu Nungi Wakal Mayek Sing na Pangtu Aningi Haidi Manipuri Miam is Sangsiliba Ningtam Lalo si Namtanavini Haiduna Indian Nasinariba Arwan Balalo Nomonogi Tamtibe and Zilakle Micham Miamgi Matakta Arwan Mihat Punka Satariba Indian Forcingi Tamtiba Tonkea Mediana Kudangulena Chingtorpa Kaya Lakre Adubu Taudosi Loiban Naidori Haina Aina Tinkro Lalo UNLF ki Senior Publicity Officer KSICU Hevina Gerald Thorakli Haukiba Takara Sida Yauloi Singna Bongilan Taktuna India ki forcing Kutibanangan Badagi Hausi Makwena Yaulu Sing Sadra Bom Poka Alga Miam Sona Bohonerkli Makoi Akana Bakupu Sing Tadukuna Maramicha Sadra Bom Poka and Micham Sona Nabamadi Missimina Tona Batabahore Habagi Pau UNLFta Chap Chanelere November Tang Kuntareta Kurai Charen Tong the Bom Pokai Micham Son Kibatu Ayop ki Bomni Masinatana Ayop na Tadokpa Kutfusina Miamdagi Namdun Sel Kairi Haina Maral Sirakli Hanak Tawalda Yanglem Nauba alias Bisesor Kobamio Emma Harkibadu Police Commando Sing Chennai Haiba Pamjau Paiba Sina Kangsin Drabasu Miamdi Sing Kangi Masinatana Chaitara Tereta Ngari Bangang Kaya Fauba Pamungdagi Chingtokuna Lalobuni Hydro Captain Harpasi Sumaleba Koyalgi Tagdora Haiba Supreme Court Ki Wahangda Manipur Government Kumki Paukum Miamna Kupna Nainabiu Semester Bobi Masana Harpanatanate option Lati Haiki Badumakna Lamdamasi Sakti Paiba Loingam Langak Singam Sumakoi Kongloy Sina Mihapungamo Ontokle Haina Maral Sirpolina Asuma Miabu Tandu Leta Handriba Amadi Himbagi Wan Toklendrebasi Loilam Langak Asinani Miamgi Apunma Pangal na Loingam Langak Maitiba PC Marupuktoksi Haina Socieros Namakatarakli Indian Medical Association IM in Sindurangasi Kunipal Suba All Manipur Medical Conference ngasi lampel pataleba IMA gi hold hudukre hudupui tharomda IMA gi National President Dr. GK Ramchandra Pa IMA gi Secretary General Dr. D.R. Rai amadi IMA Manipur gi President Dr. K. Palin Susaruyaki Taruk Suba Liangmai Jati gi Tanpau Rowi Kauba Digital Filming Simfal Hotel da MLA Jet Khigon Bau Niwaina release tokre Thomas the Power Distance Secretary R.S. Goldmay Susaruyaki film sigi producer Abuna Limai Jati gi oiba film singasi putuna bohona bada kudong chado kaya mayoknari Tampakle riba maite isilina usna film singasi putuna bohona bada yam chawna mating pangkiba buthagat papungdoki Sarli Film Production yani suba kudol nungsibagi laiman ngasi haunabi matuina Manipur Press Kapta Yaifa Thoni Thorum Pangtokre Thorumasida Khemchan DM College of Commerce ki Principal NG Brajakumar Hills College Dadubigi Principal A Surendra Nachinba Myoikyana Saruyaki Film Sida Momoko Artina Rasmi Amadi Prakasna Singh Artist Singh Saruyari Moirangthem Inauna Direction Piduna Putokoda Film Sigi Producer na O Romani Manipurda Noma Kangdan Pi Angangi Mayokta Chathargliba Hingsagi Mayokta Masi Women Action for Development wa nasin Miamgi Sobreli Chatkre Mongsanga di Kisum Tong Power Chatkireli Aduda Tonga School gi Mayro Sing NGO gi member Victim Family Kana Suryaki Nupi Angangi Mayok Chataba Crime Lepu Crime Sing the Channel Musing Ain gi Oiba Matik Saba Chairak Piu Habin Singba Play Card Kaya Sinaki Rally Sing Matanga Wat ki Secretary Sobita Mangsa Tabamna Ngasi Rally Si International Human Rights Day ga Marilena Pangtupani Rally Si Nupi Masung Angang Sing Mayok Chatriba Crime Sing Tinami Pandam Chatpani Funduki. International Human Rights Day December Tarada Tabasiga Manguina Basiga Marilena Manipur Nom Takanga Nupi Angang Sing Harlaga Tamtina Harlaga Langtuwa and the Yam Tamtina Opinion Basigi
Sigumba rally asi sinjabani hoi tongan tongan asiba khuding chalaga simba langbadi ngamde adubo loina mak yaribe makai ngasigi rally asida ayamba victim sigi kan rally asida yaubiri All Manipur Nupi Manbi Association na Manipur S Control Society ki project pehchan amadi atopa NGO kya khusum na duna Nupi Manbi singi beauty contest amangarang bot pangto kre Nupi Manbi kuntra rom henmana saru yakiba contest asigi hokdopui toromda Max ki project director Sales Kumar Chaurasiana state amadi malay masalari ba Nupi Manbi singna masa masa da lari ba haitoi singtoi ba singlo sino thambagi mauta nauna thauna leina uthokpa tangai fadi haiki. The core of everything I find is freedom, expression, and exhibition of what actually you wanted. Thasi kunipala pangthok doriba kabui salang mai bening sing thorom mapung phana pangthok ngamno dama sub committee ma sem kre haina kawi dharma sabha manipur ki cherol mana khangalakli hojik sana wi paw mo lobisi. Masih sanawi pauda Thailand ki Bangkok da hujik chathariba Mr World Competition da Arambam Bobby Singh na 75 kg category da gold medal fangle competition asida Manipur gi Yumnam Ombi Momota Devi na kg 50 category da bronze medal aduga ke Rebita Devi na 50 kg above category da mangasu position targle Arambam Bobby Singh na handaki asi tharga Mr World Competition da gold medal loba aumlak sure Listening ni tarada India ki Banaras the pangto kiba madi listening ni tara mathuda Malaysia the pangto kiba Mr World Competition the su gold medal lower kraba bodybuilder ani hayeng numidawaram overall title ki contest ki dama Rambam Bobby sem sakre Mr World Competition asida kg umpumanga da ke Ice Pradeep Kumar Singh su bronze medal lowong krabani Sanari Singh asina mai palakpada all Manipur Jinnabzim Welfare Association na nungai phongdu kuloi na a Bobby Singh na overall title lower portion hana su isurung from the thawni rakli all Manipur Football Association sinduna mapal kagzi bu chathari ba yangkai taruk suba sisi meeting ase sanake ba qualifying round gi match ta DSA Tamelong 11 na Tamil Youth Club Morebu goal manga mari da thoikre Tamelong gi goal manga du Longko pao madi TTUs na goal anini aduga TTU lung na goal ama chandu mai pakibani punna team tara taren saru yadu chathari ba qualifying round asige hayeng YWC Imphal lisamadi ECL club jiribam anina sanargani Sagorban Kendra Open 7 a side football tournament ki sasane ki bahanra mesta MLMC Moirang Lerek manungna KT ISLYO bu while o Kwakatel Tiam Lekai na goal Nepal amada thoikre NEMYDO a Nepra Menjor Pukrima Palbu YSSU Moirang Lerek Nepra Menjor na goal tara ahum the toikre Abova Moirang na sinduna chathari ba Loktak Trophy nga sisane ki ba mesta Trupu na bol na ZFC Surachan Purbu goal ahum amada thoikre Hada pangto kiba Mr Manipur contest the overall team champion oraglaba YBB Jim Pisungi Sanari Singh Okre Tharumasida IMC ki chairperson Namarapom Ragumani Singh MOA ki vice president TS Nabakumar Singh Amadi Ambagi president Y Bhim Singh Susaruyaki Mr Manipur contest aduda Jimasigi L Langambana senior junior da and Suresh master da Dinesh Amadi master gi 50 abapta Indiran ahan position sing taki loinana Jimasigi course IBP na best course ki manasu lorokibani Manipur Master Athletics ki election matam kakta ithukle haina association asi president K Ice Arun Kumar Singh na phongdokre Kumalampak Sports Complex pangtho ke pawin from amada association asi executive committee member S Rameswar na lisingani mapaliga huzik phawgo oiba Senpam Singh account statement document ngaloina la association asi treasurer na puthona wafam Singh phongdoke Basino mga sagi pao ICAR Lampel Party ki phangba report ki matungin nga si khwaidi saba degree Celsius kulum doi dasmik taru khwaidi ingba degree Celsius taruk dasmik mga nungsitya wising man chang ayuk ta chada marfuni pal nung tina chada yang kai mathoi nongju ki chang nil hauzik arubeda maru pao amona Rahul Gandhi ki Imphal khongset ki damak sem sabalo slakle Imphal College manakta bom pokhab da sena bani haiba ama combined team na fare bom masu fangle amasung sapaba rambam bo Mr World contest ke ji mura manga kanglupta gold medal lawre hauzik ko ni da ISTV news matang solution jare ming tabi punam pom kana kurum jari